صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Baca warna Mesti Recap channel ML Coffee Official. Selanjutnya yaitu acara santunan anak yatim yang akan disampaikan oleh Abiyah dia bersama, yaitu Abiyah ini yang akan ada hadapan kita bersama, insyaallah. Beliau juga pemimpinan ribuan anak yatim, juga sebagai ayah daripada anak yatim Aceh, yang mana di daerah beliau hampir ribuan anak yatim, dan sepikirnya sebagai anak beliau bersama. Serta yaitu santunan yatim juga oleh kepala desa kita bersama, yaitu Kici Saimi Ilyas. Kepada Abiyah juga kepada Kici kita bersama, yaitu Bapak Saimi Ilyas, kamu persilahkan dengan segala hormat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa
الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا